Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kajade. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhir sahhir alaina bikulli bashirin nadhir. Wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana zahuqa. Segenap puja babandum gedanya puo kepada pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah bak malamnya mantang geberi kepada gedanya dua buah nikmat, yang nikmatnya hanjet tapekan harus tapunya, yang teh nikmatnya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala mantang geberi kepada getanyo kesehatan. Pajan baru meyum kesehatannya dikala getanyo kata bak rumah sakit. Pajan getanyo baru meyum kesehatannya dikala getanyo hanali anak mata. Pajan baru meyum kesehatannya dikala getanyo babah kacikok. Pajan baru meyum nikmat gaki dikala gakinya kalumpuh. Pajan baru meyum nikmat gulunyung dikala getanyo kaklo. Maka jaga begat mak yang mutuah kesehatan yang Allah beri bak getanyo. Buruhlah kesehatan getanyo dalam ibadah. Juga Allah Subhanahu wa taala mantang geberi kepada getanyo kesempatan. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang Allah beri bak malam yang murah rayanya, getanyo gampung kubunya dapat getanyo bertatap muka, na brokan getanyo na bengeh-bengeh dengan pak gesi. Alhamdulillah, luar biasa bak malamnya getanyo kadapat takalan pak gesi. Kadangkala brokal getanyo anak muda dengan anak muda saling-saling pakai, tapi dengan tapegat acara lagi getanyo kaget ka kompak. Menansit getanyo tetangga dengan tetangga gara-gara itik belati saboh ijak bak rumah tanyo itu bak trah.
maka dengan tapegat lagi nyo getanyo kana kaget. Maka alhamdulillah kesempatan yang Allah beri bak malam yang murah rayanya, idranu mak kana duk dino iup panggung, juga abi-abi lun kageduk nyompat iup melasah, juga abang-abang lung nyompat bak bineh jalan dijaga begat betan pedruk moto tam leke ba Allah berjeroh. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada Bapak Gesi yang kaleh uro kemudian buno go pegah legoknya hana geih malahan wate geih kuno di atas panggung buno reuh hana pu pegah kanyo Bapak Gesi kamu kekot alhamdulillah. Tapi Pak Gesi kitanya luar biasa. Tam lake mentang thon uke hai mak peng BLT bila ke je. Be aduh ngempuk saja Pak Gesi ya ule ke. Tapi kan Pak Gesi nyo, Pak Gesi daerah go, tapi Pak Gesi ino luar biasa. Tepuk tangan Pak Gesi tiga le. Kata-kata ta'zim wal ikraman yang terhormat kepada Tunku Imam Marawatib dan imam-imam kampung beserta anggotanya. Kata-kata takzim wal ikraman yang terhormat kepada ketua pemuda dan ketua pebudinya. Alhamdulillah luar biasa bak malamnya. Cinekalan hai mak yang mutuah, anak muda kampung drone bak malamnya luar biasa di kalan panggung. Nyoilung kuno jak kudeh Australia ironi jak. Cini kalian panggung luar biasa ipegat li anak muda nyo kan anak muda sembarangan nyo anak muda luar biasa mutoto yang pegat panggung lagi nyo rupa mantam laki ba Allah bak malam nyo anak muda kampung nyo bek nuwo anak muda nyo adalah geumpamakan lagi umuda be anak mudanya lagi umpama ugroh atau ibecung atau payah boh, tapi anak mudanya berlagi umuda ibu mantap aso cukup mangan luar biasa anak muda kampungnya. Dan kata takzim wal ikraman kepada adik-adik lun yang darah-darah, alhamdulillah bak malam yang murah rayanya sungguh luar biasa kampung kubunya. Mak yang metuah, abi yang berbahagia, segelom panjang tak pegah haba hai mak yang metuah. Malamnya pupoh tawa dakwah. Ni jauh be tinggi-tinggi go bino. Napa kata dengar dakwah? Napa kata dengar dakwah? Ka malamnya pupoh tawa dakwah. Poha. Uyupnya pupoh tawa dakwah. Polhe ilunghan duro ino ke ko kena pupoh tawa dakwah. Terserah tungku. Alhamdulillah. Hai mak buno drone buno kaitibit dalam 2 euro kaya kan. Buno khauri mulut kaya kan. Orang inang Pak Gesi luar biasa Pak Gesi. Ubena harta uronyo hai mak kana sumbang bak jalan Allah. Nyo singa drone akan gutulih oleh Allah. Walau uronyo drone nana bersedekah saboh bo itik, walau uronyo drone nana bersedekah saboh itik belati, walau uronyo drone nana bersedekah saboh manok tinggi-tinggi. Tahu manok tinggi-tinggi? Hai, nandupu manok tinggi-tinggi. Manok potong. Cini kalon manok potong. Wate tajak bak tempat pasai. Urineng gu bedah ngelako tungku gu pudip Honda. Truk kedih upasai. Wate truk kedih upasai getanyong ba urung mekat padup yum manoknya. Isuot nyol hebluh 5.000. Wate icok manoknya dekalan icok rut ngoni hai plung tinggi manok hai plung pakon. Tahui tapi ji manok kampung cini kalan padup yum manok kampungnya tertuh 50.000 pegah. Wate isut dengan rut manoknya deku nyotalik kolor-kolor disut batalik manok kampungnya. Man alhamdulillah luar biasa hai mak drone luar biasa takalon 2 euro kasiap urinang cukup le fahala
pakan karena syukur dengan berkat lahir. Syukur itu terbagi kepada dua. Yang pertama syukur getanyo dengan lidah. Tiban syukur dengan lidah berkat lahir Nabi getanyo na urang na urinang nyohana Nabi drone hana, maka alhamdulillah tanyo agam luar biasa berkat lahir Nabi uronyo tengkuah je tapajoh bu malut tau yang tagun urang inang kini kalan urinang watejak upasai cok kertas teun gutulih bak kertas yang gutulih bak kertas saka 2 on kini kalan lehnyan capri 2 on lehnyan purai kelam boh tomat 1 kilo lehnyan breh 2 kilo 2 are belanja beda dengan uragam belanja kini kalan uragam mata belanja orang agam wate saahnya gehoi lakok gehoi le perumah lakok aga abang gebedah lakok tengah gebiung puitik idih likut putra loh nagabut hat abang nak belanja siat abang hai nyan putra bak jaro hai nyo kertas pun untuk tamulut tinggal bangga di lakok bawang oi kenyo bawang hutim jak kajak kah laju hai kajak ngan sini mentang nyan pastilah kau sini hai cemjak yan gua bedah kejap kani jak tajak upasai siat yet kani gua cok Honda saboh tungku Honda kena potan gua kembali kau bang jak tajak tak belanja bang siat kau bedah juga jak ngai minah mentang 2 ke gua cok kani tungku badan lagi uragam bangu pedip Honda tungku bung truk gede upasai nyo uragam kok simple uragam gucok ju kertas yang kini kalan gucok kertas gukun bawa mekat hai nyo nyompat kertas ubena yang tertulis bak kertasnya kabuh mandum untuk wate kuo gucok nak kena ikut lewat mekat got bang nyan model uragam cepat kilat urineng cukup gawat gecok juga truk kenan bak pasang truk kenan tungku gelake kertas bang tak kertas si on kacok kertas bak wace truk kertasnya naga kalon bawang nan gupok bak bawang tinuk-nuk gue pilih bawang tret tinuk-nuk gue pilih bawang leh gecok bawang karena citimang itimang lewatnya bawa timang nicok 2 nuk tu leh nyan gejak long gejak kedih bak boh tomat truk bak boh tomat pinan gecerup lom duduk ketanya le urinang nyan nyo barang baru nyo kak barang baru buno baru igot nyan pek lagi urung mekat ku pegat drop kok jai bertanya maka cukup jai pahala urinang apabila getanyo tatim khanduri lagi nyo rupa leh nyan urinang waktu rumah leh belanja Bandung cok Honda pudit kedih rumah dikala wate truk rumah yang kau cukup beres bunuh wate jak kenang bajai warna merah jambu jelebab cukup lagak kenang gupalit gede kenang silop lenci panjang barang bunuh wate gedang nyantah hidarang natah cek sabo atau sikatan yang di dalam pempeh dalam nyan wate truk kenan upasai jak bak kaca Honda gop layak luhur mana lo nan lenyan jak kenan wate truk kenan tunggu ban kana ban kana go pedip Honda le kanah buno bung tong ikan ni likut rut kani likut pakan gumat atonyan wo di hurumo wate truk ke hurumo tunggu cini kalon bajai merah buno berubah aju bajai Duster kau rubah bajai Duster bajai Dusternya wate gesuk wate getukui belah no belah dih tu bulai getik nyambe grok-grok barang pakan urang awai halma beda dengan uring nang jino pakan urang awai hekat pakan he tunggu cini kalon bak mak-mak kata yang oronyo na batai mupih rono mak rumah na batai mupih kan cini kalon urang awai
watai gecok batai mupih nyan haimat gecok bawang gepih tap boleh getik segala angah boleh getik hai teme kumang hai teme uri nang uronyo oh cukup mangat serubah kategon jak bak komfor ngahai jak bak mixer jak bak blender gecok bawang gecok maka boleh getik urina nyambebe kumang ciprit tha hati wow rumah tu cukup boleh getik kah nak kumang nyambe kumang pakan serba kamangat tanya urina nguronyong maka alhamdulillah mak yang mertua walau getanyo tajak tak belanja kahek walau lako getanyo ijo peng tapi dengan hasilnya getanyo singa akan gubalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai mak yang mertua bak masa Nabi Musa na sidra uri inang cukup gasin saboh keluarga cukup gasin ditna gasin hana kameng hanai tangen nyamban gasin dikala bak masanya gekun bak lako ke tengah-tengah malam abang tanyo abang musabu hana abang beilean tanyo juk kugop abang kedro hana tapajuh abang nu bedah nijak bak Nabi Musa abang tayum laki bak Allah tanyo berkaya go bedah lako go berangkat gejak truk kedih bak Nabi Musa assalamualaikum ya Musa waalaikumsalam gekali Nabi Musa Musa tujuan long jak bak gata Musa long dalam hudib gasin Musa long yung melake bak drone siat Musa bak Allah long berkaya bekali Nabi Musa nyo long berkaya hae long tele gatin lagi yo go badah Nabi Musa gejak bak Allah ya Allah amanah sidro urang you lake bak drone go nyan berkaya god tak pegah siat bak urang nyan longbi kekayaan gok nyan cuma tithun tak go balik Nabi Musa gejak kenan bak urang nyan wahai urang Tuhan go pegah li Allah kekayaan drone akan gubi cuma tithun beilean tithun mudua wuro pijut ai Musa hae long tele kaku hana trip kemudian bersilang maka gebi harta oleh Allah Subhanahu wa taala cukup kaya kekah sampai urung yang ngasinyan bunuh go pegat rumah tungku bate saah kagu pegat rumah go pegat bilik dengan bahasa getanyo 7 boh pintu go pegat bilik lam saboh pintu tungku hudiblah anak yatim lam saboh pintu hudiblah fakir dan miskin lam saboh pintu tungku hudiblah urung pas-pasan inan tungku maka lam rumah goknyan kau punuh anak yatim lam rumah goknyan kau punuh urung gasin tungku maka bak watenyan Nabi Musa gekun gejak bak Allah ya Allah tiban ya Allah amanah yang tak pegah benar ya Allah putar tarik kedih ya Allah kekayaan ji bak watenyan Allah gu pegah bak Nabi Musa long male lun kehambalun lun male lun kehambalun saboh long bi kepada ji tapi ji 7 boh pintu ipu tenang uronyo lam gampong ketanyo kekayaan yang kagebi di Allah maka ketanyo uronyo senang urung anak-anak yatim saknyo tinikalan drone mak nanu sedekah walau seribe tinikalan anak yatim yang baik kena bunuh pakan uronyo hai pak kecil hana le sayang kepada anak yatim rupanya iblis tengku yang metuah ibu abe ba oleh anak yatim uronyo tinikalan di mana tapi kan ino daerah gop tak pernah punya anak yatim padahal Rasulullah cukup berat sayang kepada anak yatim Nabi Muhammad anak yang yatim lagi meskin hartana ada harta
ayah nengkuba sabah jariah limang boh unta ada anak harta ayah nengkuba sabah jariah limang boh unta. Sayang anak yatim, maka orang yang hana cinta kepada anak yatim tanya dikira oleh Allah orang-orang yang celaka. Sekata orang yang hana cinta kepada anak yatim, maka orang yang tinggal orang-orang yang celaka kepada ahli Allah. Ingat, di kampung kita nyo mak cukup jai anak yatim. Nah anak yatim kan 18 draw benar. Nyo pagasi 18 draw anak yatim luar biasa hai mak. Dengan berkat tatren kita nyo. Tatren peng gejak kampung belah deh gejuk peng 6 peng 800 ribu. Kampung sebelah belah deh merempak peng 500 ribu. Kampung sebelah belah deh merempak peng 1 juta. Sebelah belah deh merempak peng 5 juta. Ban gu pesapat na peng 40 juta. Maka terlaksanalah acara bak malam yang murah rayanya. Bahkan dengan kebersamaan kita nyo. Maka uronyo hai mak yang mertua. Kita nyo gecik dalam kampung bek nedut-dut. Bahkan uronyo hai anak muda jamun dengan awal pak gecik oh mah hanayum bacot pi cina kalan pak gecik watai saah tanu mukawin anak tu tajak baru mau pak gecik ya kan jak baru mau pak gecik assalamualaikum pak gecik kumsalam pak gecik ngomaje dalam watai gu pe ijakrung tungku oh no haduh tiut mata nyambi kurang kunan mata mana kepada pak kecil truk tanya urina truk kunan assalamualaikum pak kecil nejak rumah long singa siat pak kecil ku acara singa nak kanduri pak kecil kanduri pu hai singa kan tak kalan darah baru siat oh god gu bedah pak kecil tunggu gejak pak kecil ngan tengku imum maka kita nyo hai mak yang mertua ne sayang wate truk pak kecil baik sampai hina pak kecil nyo hana pak kecil kampung dronian maka kampung tanyo tungku hanam tak oh bila kenyo muat-muat urang maka urangnya cini kalan pak kecil asai ka truk ijo peng BLT le Pak Jokowi nyan si kagehoi pak kecil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu nyo kajet nak fotokopi kakak dan KTP singa nak cok peng BLT nyan gekung bak lako aku hai bang, tengah cok BLT bang bang BLT, oh kacau kakak kena, oh bedah kacau kakak, gekung bawa promo aku, oh kami kakak benar, hai no kah, bibit kah hana utak, gekung pelakor hana utak, bayar cok BLT kah gekung lakor hana utak, gesetot lelakor tungku guma bawa punyung lakor kacau bagah laju kata tet gecok lelakor tungku giak fotokopi, linyang gume cok melasa, watege cok melasa, bak linyang ni nan karubah geletian, kau patah hati, bang gua kedai rumah pakai kelip rumah, kau patah hati aku watak yung melasa, bibi dah hantam pernah lepas melasa. Maka hai mak yang mertua jaga begat kita yo. Ke pak kecil bene kun sapua, ke tengku imum bene kun sapua, ke ketua pemuda bene kun sapua. Nah ke operator kampung yang laginya ke luar biasa kampung tayo. Sini kalian bak malamnya luar biasa, panggung cukup laga, model jalur barang. Nyani pegot payung kai no. Ke dia boleh kerja puji oh lah duduk di dalam poh je dua. Pada bawah kakai no. Perto Cibilun pak kecil na perto bakaka Cibilun empat yang tidurnya na perto bakaka pad urunyan ilmu hide pubu hide hom wallahu alam tayang geron uronyo haima nyan tungkuimu nyan drone uronyo tanyo agam tanyo pemuda-pemuda tanyo urung tuhat termasuk long nyo punggong tanyo kata tekan kontrak untuk kuimum tanyo bang kuimum uronyo tanyo tahina gure la kampung hai wailul likulli humadzatil lumadah wahai para pencela-pencela ulama wahai para pencela-pencela guru ingat tempat kalian kalla la yumbadzanna fil hutama kalla la yumbadzanna fil hutama dalam neraka hutama urang pencela-pencela gure tengku
man putra atau man nuraka hutamahnya dalam nuraka hutamahnya apui go pegat le Allah go paso urang-urang yang hina ulama go paso urang yang hina-hina tungkuah kenan dalam nuraka hutamah go pudai apui oleh Allah sampai apuinya itamong kena lam ati lenyan gedop pintu nerakanya tungku yang tua sampai getanyo angah di dalam sampai irasa tiban ke getanyo hina ulama. Hai mak yang mutuah, abi yang berbahagia, maka gadah amalan getanyo dengan getanyo tak pegah atas hana-hana. Maka uronyo anak muda kasih lam TikTok uronyo cinikalan uronyo apa maenyo gebalah belah de apa tapha gebalah tago belah de ada mengkutupu ke uronyo apa-apa ku cakap cukup pengeh cakalan uronyo tunggu atas hana-hana ya pegah anak darai no kampung no nah kajau nah hana alhamdulillah anak muda kampungnya nah hana alhamdulillah sakok pagi belano nah hina ulama nah siap mendukung ulama budaya siap mendukung ulama siap mendukung gurai alhamdulillah luar biasa cita kalon tak utut dalam paduk-paduk urut tu nalom jakeng kun ulama berarti nyona kampungnya mantap melaki baik ba Allah Subhanahu wa taala bujroh getanyo maka penghilang getanyo mak yang mutuah amal getanyo tak hauri mulut bunuh dengan gara-gara getanyo tungku ta fitnah rugo na ibadah nugo rija warab nugo nija umrah haima dengan tafu fitnah maka bekna mu fitnah itu yang pertama. Yang kedua gadah lam fahla ibadah getanyo dengan ghibah. Gimana ghibah? Beda tipis dengan fitnah. Kiban tungku ghibahnya takalan sidra urang. Nyempat gedang tungku pijut kurus tro. Ka bentuk belut badan ke. Nyan langsung tak pegah no ghibah. Langsung tak pegah urang tungku langsung rapa. Hai, contoh. Nah sidra urang empat gedang babah pintunya pijut lagi belut badan ke. Tak cukup ngon. Hai kuno kajak ile. Putrana jika kalian belut pak bak bila pagi ridang nyan apabila gedengar bengeh ke le orang yang takun belutnya nyan ubena amalan ibadah getanyo kabeh tajuk kepada orang yang taribahnya hati-hati fala umrah fala puasa fala haji fala qori mulut ru'ah tanyo uragam talit mano tapi balenya ka taribah kebot gegop bunuh balik tak semayang tak du ino kat tak pegah hai kakalon ni pahai blut lewat bak jalan blut lewat nyo blut takun bengeh urangnya dengannya nyan ibadah getanyo fahla getanyo kabeh tajuk kepada urangnya. Yang ketiga penyakit dengki. Kiban penyakit dengki mak penyakit dengki hamai kalan atago poronyo kop jai luar biasa orangnya lam kampung getanyo tungku hae takalan ni mak gop contoh tidra urang tungku go puau rumah na motor lenyan di atas motornya na dua buah tong yang pertama tong agak panjang bacut yang kedua tong agak bacut duduk tak hayana tu anak kena kacak ile tian putra mak kena kacak ile putra jika kalian tian bak motor gremengnya yang dua buah tong yang putra isi oleh ni yainang hai mak hanan tu pu widronian nyan yang tong panjangnya hai mak pulukah yang tong ennya nyan depu nyan TV politron gekele mai pu peng pah tat kagak pegah penggop hanapa kini jauh bila mesti tajak bat tempat imekat TV tame peng hanapa AB TV gap hanibi AB TV gap han maka pengen kapah hai mayam tua itanyo kok jai orangnya tunggu penyakitnya tapi kampungnya hana daerah kampung go maka go pegah le Saidina Ali orang yang kena penyakit dengkinya diikut dua buah penyakit tu tahu yang pertama pijut kurus tu nyantuk benak wo itanyo adu-adu benak wo tu Wate taah truk rumah ni kalian nyempat kau pegah gurai bekam pijut kurus tu nyo penyakit dengki baik ilhad di lebang ni. Yang kedua kau pegah le Saidina Ali orang yang kena penyakit dengkinya
digegapi penyakit stroke, bagah stroke. Pakan gop iblau mata itanyo gop ipo kelokah itanyo kamu dah gecak le perumah gegekun bang pakan bang ho mana ku dupu kadang-kadang lu nak pajoh si kameng tanyo hana bo sakai ku pajoh gecak le perumah gume ke dia ba rumah sakit watetrok ke dia ba rumah sakit iperiksa le doktor watetah kali periksa le doktor ikut le pak doktor bu enggak sakit apa-apa dia rupanya cek kali cek ka penyakit dengki. Hati-hati orang na penyakit dengki akan kejadian penyakit stroke nyan bekna apabila na penyakit fitnah, apabila na penyakit ghibah dan penyakit dengki nyo ke gada pahala ibadah kita nyo mak yang takon dari mulut nyo. Yang pertama bekna siap alhamdulillah. Yang kedua wahubbud dunia lalu ngen piasan dunia uranyo cini kala nuranyo yang gara-gara duk bak TikTok duk bak TikTok buka cok HP sabuk hai mak jamun cini kala retak-retak kamu berkon watai Tuhan itu batai giok kayo kan lalu ngen batai giok tunggu imlasah Allahu Akbar ya awak sah batai giok tunggu hayya 'ala salat gohoi lim nasa mari kita nyo salat hana urunja pakai si tonuku tak balik tiga imlasah nasi kamen bertuh urunja nyan lalu kamu jamun dukungan batai giok lalu orang urin ngan janda pujanda janda bo bekah je ku bolong janda berteh urinang jak tungku rata-rata payah kau nyokan na bungong nyan hantah bak rumah yan yak mita rata-rata anik gerhut lempayah tungku hana geteh bagai mita janda bolong berakan kamu watai dakwah tungku iku mandum janda tampilun tanya ngilung nyam pun janda nyan bak ketua pemuda tungku nyan buat bini sago nyan janda bolong begah nyo putra nyo hanali janda nyo kabeh janda nyo maniraku putra nyan perawan tinting begah nyan lalu tanyo berakan sampai yadan tungku lalu siram bak bunga ngi rumah nyan tapi apabila kita nyo bek lalu hai mak yang mertua nyan terjaga pahala ibadah kita nyo. Lalu lom anak muda uronyo tungku yang kah tubit HP uronyo luar biasa. Nyok uronyo program Yahudi uronyo hai mak yang mertua. Irilah getanyo lagai persih getanyo uronyo tatagun bungon kosmos. Cini kalon kosmos uronyo pan masak kosmos rot samping masak kan rot tengok maka ba anik-anik getanyo hai mak yang mertua. Baromoh kula pun itamong tungku oronyan kejadian ton 2020 anu mana retak ubud retak guru-guru adai kata nyo hana guru agama kakomah namanya putra iputamang hadoyodo kun anak-anak hadoyodo nyo putra nyo atahin nyo ingat ibu-ibu bena perno watanyan banyak-anak mi nan atagop nan dengar ibu-ibu tapi ke ibu daerah kau. Yang kedua lom uranyo karena ulang tahun ni rumah ulang tahunnya atagop tungku contoh watai gekun uranyo watai third lilin nyan tungku atakape cok lilin nyan kun bana happy birthday to you tuyul botan ngagah happy birthday to you makalah anu cukup tuyul singgah mandu ape pengur kampung icok manduam pakan mai ngan ya ana aku purno aku kun kanu tuyul kan tak kun lagu-lagu hantalah tungku
Orangnya lom wate pucicap ane umit cini kalan orangnya. Wate pucicap ane umit undang tungku salah mandung ku pubut orangnya. Mai tungku drone kau betul. Hana betul tid maka tarjak bagure. Cini kalan orangnya wate hakikah ane umit. Gondang tungku kena rumah. Wate truk kena rumah tungku yang guboh dua kek sangat. Dua kek boh labu kacung gok menu ka kemong. Yang lain getang. Hai. Nyo apabila drone ne hakikah tu gure yang kena undang nyanyi jo ni pajoh bagure. Sebenar doi hakikah yang sebenarnya tagun bagi kururung fakir. Bagi kururung fakir tungku rata lingkah. Bagi kurunyan. Maka yang kedua ne sah hakikah yang betul hakikah gaki belah no tungku tate bek tate koh itayo kon tajuk ju kameng cok kameng umpau reyo itek tu thi paju kalah hakikah lagi yan maka lung pegah hai mak yang mutuah hakikah huronyo yang sebenarnya maka tatagul lagi tanyo ketinyan tajuk ku urung rata lingkah ku fakir miskin urunyan yang paju nyan hakikah yang kedua wate saah tak undang urung keno jame tungku petubit le ke jame ku paju hatanyan untuk wate ka habis ku paju baru tajuk ku urunyan nyokon ya thom inona model lagi yan mulai tengah beli nan dengar ni jauh nan dengar beli lalu lalu lo muranyo anak muda duk bat TikTok ini nak komen TikTok. Nah, anak dara tungku dang bat TikTok. Ya, hai anak dara dang bat TikTok cok HP saboh. Ni kalen keno yang muda-muda purun Tuhan tanyo yang nak main TikTok. Icok HP pos 10 malam. Ya, hai. Wate icok TikTok ipu dip. Nah, ladumnyo hidup bah hotel. Nan tempat hotel mak. Tinggai ya bu gantu tinggai. Truk bah hotel kedeh putai pegat. Truk bah kanan cok pegat jelebab dulu. Dengan cok jelebab tarik kena pegah lom. Guys. Ini baru bangun tidur, guys. Nyo lagi nyo tempat, nyo bek tamu tutu bahasa Aceh, harus kita ngomong bahasa Indonesia. Guys. Nyo baru bangun tidur, guys. Ini kesukaan adik, kesukaan adik, guys. Punggung uronyo baharap gift itu belum habis nah abang ganteng kati pawok sini abang ganteng kati tinggal sini adik belum habis tak balik ku tak jauh betul ya kanyan uronyo generasi yang muda gara-gara ka agama gara-gara ka tak beraja maka uronyo bele mainan udara uronyo cerita kalian nan kalian pahanakan kan yang pala parah wate jula malam cukup beraja tu tak baglad ka nyan lalo ngon piasan dunia itu yo tapi nyohana lalo alhamdulillah luar biasa Allah mantang gejaga pahala ibadah getanyo mangkang gejaga pahala maulud getanyo mangkan gejaga oleh Allah Subhanahu wa taala pahala haji getanyo dan umrah getanyo yang ketiga gadah pahala ibadah getanyo wakis watul qalbi kreh hati kiban tungku kreh hati wate saah takalon urung mupa bak jalan hana merasa sayang tu kurungnya takalon mugai muno hana merasa ayah tu maka Allah gebi kepada getanyo dua boh nasihat yang pertama nasihat dalam tapi nyo apabila lagi getanyo kata tupu bahawa gempa taplung tatubit bagah tatubit tungku taplung yang berarti getanyo kata hindar daripada balanyan mati getanyo gebi fahala syahid teh fahala syahid mati getanyo jak ulaut yak mita nafkah ke perumoh bila getanyo karam ngelaut gebi fahala syahid Allah yang kedua mati getanyo bak taik listrik abang-abang lung yang kerja bak PLN getebit dari rumah bismillahirrahmanirrahim long gidang tapak phone nyo
lung yak minta nafkah ke anak lun dan ke isteri lun kontak tanyo ide nyan mati tanyo kagebi fahala syahid dalam fahala syahid tanyo rinang bak tau mengandung nyo wate tau mengandungnya bila getanyo meninggal nyo Allah akan gebi kepada getanyo fahala syahid langsung Allah sehingga go pertama getanyo sapat ngo urang-urang syahid alhamdulillah tamlake getanyo bandung bergerida oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat gadah pahala ibadah getanyo tungku panjang angan panjang angan-angan tiban panjang angan-angan uronyo tungku kerja nah yang kai tubit uronyo tungku takalan du ane agam tungku bak balik cok HP sabah melake fajeru ya Allah fajeru ya Allah itu oleh anak darah abang jeh kan fajeru lake ya Allah long nabi linto ya Allah kerja hantem panjang angan-angan hai yang guyu oleh Allah getanyo adalah cita-cita boleh panjang angan-angan hana hanggubi oh tanyo cinta-cita je kamu balik jak ber tanyo cita-cita je ke doktor jak ikulah tanyo cita-cita je ke ibu bides jak ikulah bagian bides tanyo cita-cita je ke gubernur jak ikulah bupanyang tanyo cita-cita buju ke perangkat kampung jak ikulah taman SMA kajut pokoknya cita-cita angan-angan hanggu-hanggubi pernah bak sabah uro tungku nah sabah cerita katruk ceritanya kono halo katruk ceritanya kono golom long pegah bak watenyan nah sidro urang tungku bot goknyan cuma ibadah mentang bak watenyan di urangnya go bedah gejak yak semayang kenan bak masjid go bedah kenan jawab masjid lagi semayang Allahu akbar semayang lagi semayang gecok bawa mutabah ke meratib la ilaha illallah 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 go bedah gejak perumoh ke gedang bak abah pintu gekun assalamualaikum sayang betul ge kalen putrana de abah berh lantem hanale bang hai nyo berh lantem hanale ka bedah juga yak mita hai abang drone pemimpin ban nak mita bang iwo asinya anti ikulah na pui paju ge khol le promoh ge balako ge hai de ara sekilong ilangin di derut ara sekilong je hilangin hai abang 2020 put kaya abang hai pane rezeki re ilangin nyokon tak kira tak ke hai ke dengar urina mu pepet ge bedah tu lako ke dia rumah trok tu ke dia rumah di tengah jalan ke kun abang ni jak hai abang hai nak minta ber adik rezeki long ilangit iderut kakak untuk malam le suami gu melumpo bak wate sah ka gu melumpo gu kun tikre abid ilikut rumah gata abid na dua boh tung saboh tung perak saboh tung mu tekopak si abid bak wate tekopak iduk si abid nyan bak wate kaiduk nyan iduk si al ilai ijebi saboh gelah isi mikir si abid punya kelumpur daripada Allah ataupun lumpur daripada iblis tinggal le si abid panemu ilikut inan ia pegah ilikut iu bak kayanya na saboh peng perak dan saboh peng menghamkin uro kedua si abidnya di ihlam tungku di melumpur lam bak wate kamu rumah dikun abid ilikut rumah gata abid nasi bak kaya iup bak kayanya na uku iup ukunya na dua boh tung saboh tung perak dan saboh tung mu bedah yaku abid ibedah sabit tekopak bak wate kat tekopak rupanya nyokan pasti lumpur daripada iblis lunyan lam lumpur lam lagi thot abid bedah iup rumah ilikut rumah gata abid na dua boh tung nasi bak kaya iup bak kayanya na dua boh tung saboh tung perak saboh tung mu terkepak si abid rupanya betulnya leh malam betul-betul melumpur duduk ipegah ibedah ijak ya pegah ke rumah sayang sayang
Dodoi kan kecukai bagi sayang. Putra ile don ko gapu aduh nu pekaru gop sapi. Dikabaan mitar rezeki pekaru gop. Kadang oi le ko pegah. Hai. Ilikut rumah tanyo kena pakai di pak. Nyo putra. Ilikut rumah tanyo kan na pakai bak taplung-plung tanyo jamun tam cewek dua dikenakan. Nak tingat ke? Putra. Nyan tengok-tengok cerita ju. Nyan iyuk bak kaya nyan na dua boh dong. Saboh dong perak, saboh dong mu. Ban gedengar lega ke lelako ke saboh dong perak, saboh dong mu. Teblut perumah, bam terkungut ke. Ti aku bang, nyan urinang ni kalan. Wate tak pegah mu, kata belut ke. Maka lako-lako lum pegah bak urung dronyo perumah dron yang mesti wate gua kan. Urinang tanya mu pep-pep. Masa perumah tanya mu pep-pep mama tanya pakon gabutan ija katutong katutong ija hanya katutong kata tajah tak boleh lah enyo lah kau yang god home ni hai komenan mano ju ci mano ju balik mano le perumah kerja hot aja bat toko mu me nyantrok bat toko mu teim ke pilih jum dua mayam yan pep-pep li nyan ubat uragam. Apabila tanya uragam nyo perumah tanya mukru'ab nanti oh cara nyo tanya lako-lako nung pegah nyo perumah tanya mukru'ab nyan mesti perumah drone mukru'ab di rumah nyan baik ni dah nyo ubat lombi kadu adulun royo nyan tu bi jurum gede kude aja ju mesti perumah drone nung pep-pep sapu hanalu bibi lako tinggi-tinggi bibi lako bangai mesapu hanalu ronyo nyan tanyo lako nyo kan buka pintu nyan tamang dalam kena tengah pep-pep dengan tu biju jak ju kedai honja kedai bak kedai kopi trok bak kedai kopi ni SMS apa Assalamualaikum sayang tapajuh mi itu le perumah ibala home nu nyan watai kai kun home nyan nanti oh tanya lako pegak ju 5 buah bungkus jak baru makap mi hai pegak mi 5 buah bungkus cok mi nyan puar ke dia rumah trok ke dia rumah nyan pe nak tanya-tanya no peduk ju bak meja makan no peduk bak meja makan kah idro nu tamang ju ke dia dalam rumah lam kamar ke dia nyo kolom ni semayang ni tui semayang ni bedah ju ni duk kuron ni semayang si ainan ni duk ju nan duduk nyan kan i perumah tanya ijak tu yang pun pertama yang kena Oma mi go belau watanya ni pajuh le perumah ijak i betul mangan mi habis 5 buah bungkus i pajuh lehnya ni tamang tu dalam truk dia dalam itik sampai dia pak ni belau mi ya ba idolah tu idolah je mangat nyalah kau nyokai kun mangat kali katanya nyan ubat resep apabila perumah katanya mukru'ab apalagi perumah tanya lagi radio bro mu pep deku aim tadi ngopai ratok punya kaim hai apalagi tengah taih tengkuinan apa janu belum bau jong dia mangan pi dah duduk ben apa-apa kembali kepada dasar kakuh dikala bak watenya leurineng nyan hai mak yang mutuah tu blut ke bang ti aku bang kaku getebit ti lako gecok cangkoi le perumah bak wate ka gecok cangkoi le perumah tunggu tubit ke luar bak wate truk tubit luar duda ke le lako dik ada sekilong ilangit lah hai lako bu kakak ajak juga ke kuat wo go bedah lako tunggu ke wo ke dia truk rumah ke dia long gecok ijalimbo ke pep dia perumah tidur ginan alah hai lah kau onohat mantang kau pegah rezeki dia hilangin gedengar le urang samping getepi di urang samping kejak kanu hai pukaru that kau pegah hilang kolong bunuh ilikut rumah long nasi bak kaya ilikut bak kaya nyan iyup jih namuh 2 boh tong saboh tong perak saboh tong mu hai kau bangai kau kah onohan kau patih you bakainya natong inan 2 buah meng sabotong perak kayak awo gede padahal gini ku kerog leurineng yan kagak ayo go
Kakak gua lah perumoh kat nyan kedih karena urang god urang thaleh. Wa lah perumoh tungku nyan ke rumah. Dudah gua kanah nyan tungku. Kedih bak lako ke. Bang Mae. Bang Mae. Ni bedai le bang. Nyokok god berita bang. Putar berita. Hai. Bak rumah tungku pulan bunong. Gua pegah. Bunong pek-pek bak jalan gua duang kanah bunong. Ikan nah kagak guguyu oh mana ayah kagak guguyu oh mana dua gina putra go pegah hai go pegah ilikut rumah go nyan nama go pegah nabak kaya sibak nama saboh tong perak saboh tong mu umah tak boleh taku rupanya di lako jangan ngom perumah kasiap bersatu dua go kagak jatuh perumah tungku ngalako tungku gecok itangen kecung truk gede kena bak rumah go nyan wate truk go nyan gekun cok cangkoi saboh geku pam geku bak wate ka geku tungku ting tu geku le promo nyan kakalan gekun bak promo trung gecrung promo tungku trap gecok promo gecok cop wate kanya abang ka betul bang dua boh peluk duduk gekun bak promo hai be ile tarik nyo betul nyo peng perak ngan pemu ikah putra ka beliau bang semenjak tamu kawin dua tu bang berakan bang nak tengok ni di kala long hawa long pizza bang pitang bo ni rubo ko hawa long pizza bang selama long kahwin dengan roda bang ada hawa pizza hai pitang bo ai pak karbo ju yang ke pizza ti abang long berakan selama long kahwin dengan roda bang hawa long lipang secret yang mirah lagi kanah je hai dan saya ani kacau ju nyo betul nyo peng perak kabere ikah kublotah paling mahal duda ke kele perumah balako ke bang irone putra oh bang long nyo betul nyo peng perak ngan mu Honda kena bah inda tu nek tawayah tawai pa nyo Honda jonje ku kubah kunuk blow motor Pajero tabo okey tengok gekuh le perumah rap gekuh bang gecok tengku betul dua boh tong saboh tong meh dan saboh tong perak buka ke lelako gecok cangkoi lelako gedak tongko tuang bang gedak di dalam kala ngalimpun megegrop do rumah kala gecok lelako kala saufa ta'lamun kan kala saufa ta'lamun hai abang bangai kala duduk mu pek-pek perumah dia kekoi lako yang kakak-kakak iminah bunuh kerja kai cupu bahawa kalang ngelimpun hayatku tanya kah si batat tanam batot bek kekoi lako kibansit me gede bar rumah si pulayat apa gede kakak gecok mu nyan tungku ge perumah yang ngai tangan ni likut geduk na mak bak ing lako gue ngai tangan tungku kolor-kolor juga tegok hana gede nyambai cah ke truk kenan si abid dengan ibadah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah no me keno gucok le lako kedungku gelambung ruap gelambung atu rumah ke depam re kedeh bak pa perata gutetot le perumah batai saah gutetot le perumah tungku merempok balik go puka gekon bak lako bang betul yang 4 bang 2 boh tong saboh tong perak saboh tung abang ya masya Allah cini kalian nyan ke nyan na payah mita hana payah rezeki kita nyo beda-beda hai mak rezeki na yang truk kedroi na rezeki yang ada payah mita tapi payah mita si nyo kagak usaha pakon wap gemelum po retak tanyo hantruk model gayan nyokan model tungku atuh balai jaga mano kalau seandainya aku singa ada motor fortune wait gampung ku poe darah baru bupunuh motor fortune nyana bu minta rezeki hantruk hai Nabi Muhammad pernah gekeun bak badui sampai pegah bak badui nyo rezekinyo kagak tanggung oleh Allah rezekinyo kagak tanggung oleh Allah uronyo kana mat ini wate tajak bak pesta urang kalepah malam gede yang ikeh hanali ku minta rezeki pakon rezeki kagak tanggung oleh Allah
Badui pernah getanyang le Rasulullah, hai badui, ipu plungan guda, rob iplungan guda, wate truk kanan guda hana diikat. Gekel le Rasulullah, hai badui, ikat guda le. Ikat guda. Maknanya apa? Kerja dulu baru kita berdoa. Hai mak, na perle doa ni bagah diterima oleh Allah Taala. Na perle tanyo agak-agak moronyo tunggu-tunggu tamu doa ni bagah diterima. Cara mendoa meno cini kalon. Yang pertama getanyo wate tamu doa ta puja Allah telefon. Kiban puja tunggu. Puja dengan getanyo Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lego leh takunyan ta baca selawat lego. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lehnya baru getanyo tamu doa. Alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Nyan yang pertama puja telefon alhamdulillah. Yang kedua selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nyan leh takun selawat ai mak baru tam lake putar yang lake. Ya Allah Nabi, ya Allah lah kolong, ya Allah yang berokai begat akai diterima oleh Allah. Tanyo anak dara, ya Allah Nabi, ya Allah bang mae yang na tinggal di dalam kubunya begat akai gebi oleh Allah. Nyamban cara berdoa dikala wate kali tamu doanya takun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tatut wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tok kata walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyamban cara berdoa. Nyan doa ni bagah diterima oleh Allah. Nah doa yang kedua wate tabut jaro nyo bumanyang lewat ule. Nyo bagah diterima doa oleh Allah Taala. Pakon karenanya perle tatat. Yang kedua nyo nyo hana ta perle, nyo tak hana perle. Nyo jaro nyo hana perle. Yang kedua doa yang hana diterima oleh Allah doa mengongong. Kita baca doa mana? Alhamdulillah duduk. Nah sabuh kejadian bawa tenyan tunggu. Kejadian di daerah kampung. Jadi sama dia. Peluh dro orang kampung ya sama dia. Truk terkedih tunggu bak rumah orang yang meninggal. Wate truk kanan bak rumah orang yang meninggal. Rupanya nampak kecil. Truk tu pak kecil kanan ke truk tu haput ke truk. Wate gekalan ka pertang silahkan. Wate truk kena dalam tungku gekalan lepak kecil tungku imum katan. Muka tungku pak kecil kapan dah. Nyo kakek doa yo. Borokan wate ku pegat ku bidan misi. Bilalong singa hana gejak tungku imum long yang berdoa. Siap ke le kampung. Kakema. Kaku dikala bawa tenyan tungku bakalan getanyang bak tua pemuda. Hai. Pak kecil tungku imum ha. Oma tungku imum hana long pegah. Pakan hana ka pegah. Long bengeh tungku imum. Pakan bengeh oronyan wate bak kulah segolom kutui semayang kuculok jarolong lang geti. Ku pucum geti bak tungku imum. Rupanya tungku imum bengeh gedat tat kau berak bengeh getampa dro ku Melayu ronyo sampai terus nak pegah-pegah habar tungku imum. Hai pu ka pucum geti man bak tungku imum. Ho muka ku pucum. Tapi dikala bak watenyan rupanya geti ke kau berak be. Lu ku pucum bak tungku imum kucung bro-doro ku bintang. Hai, singa be lemunan nak dengar. Walau kah bengeh ke pak kecil, kah pegah pak kecil, kah ija kena kemah tiau. God. Kaku dikala pak kecil bawa tenyan ke kalan tu nah tiro tungku bak binehnya hana ke pegah habar hai mak geduk kura ke janggut meno cukup panjang janggut ku ke le pak kecil bek karuli nyempat kana kabere hai
Nyo doa bak draw ni dari phone sampai habis. Okey. Kabeh deh. Kasiap. Duda bak watenyan tungku tinggal gitu kira. Hai. Phone kibahan katanya. Kapalo kamera mahlom pagsi lom. Hai. Puhanan aja sama dia. Gokole pagsi yang phone tinggal astagfirullah. Okey. Gopo pole tungkunya ni dengar mak. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim. Kabeh gopo phone mandum. Kakak baca doa tu. Bak watai aku baca doa. Cini kalian aku baca doa. A'udzubillah. Pun nak bere. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah be'lika karuwa. Mati kemanduam. Ya dia udah apa ke doa mati mandum kan baik kakaru hantam pernah baca di dengku imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadun taktun. Ajma'in al-Fatihah. Kabeh sallallahu ala Muhammad. Kabeh baca selawat mandum. Kakeh bedah tengku ya Allah. Bak watenyan kakeh bak waten ya Allah. Leh pajuh makanan. Wate saah kali pajuh makanan bak watenyan tengku. Itanya lah nak muda dikira. Hai. Tunggu. Ubena kali lunjak bak tak dia. Hantom pernah long dengar doa dah ni mati mendu. Hantom pernah wate saah lunjak bak tak dia go baca le tengku imam bek kakarule. Putra doa kau baca. Hai, bek kau pegah bapak kecil malaikat gepoh lepak kecil untuk putra doa. Kau dengar begot. Yang muda-muda bek leka karu kuah boh labu katro dikegada. Rupanya kuah boh labu gum doa. Man mate mandum. Oh, bek kau buat. Yang tuha begat ne pajo engkat gomulo ho angarukok mati ni manduam kapala rupanya doa dua krek tagai kema boh labu ngengkok muluh mati mandum nyan doa yang model lagi nyan han akan diterima oleh Allah maka tanyo yang mudoa berjelas-jelas mudoa. Ha, bek panjang-panjang tapi tak koi pepeh peluk lega. Nya doa tek tak jenis kalian. Doa lelek cicak mencetat kan tak baca kan. Nya tiroro kada hurung. Ha, maka berdoa bek mungong hai mak yang mertua. Yang inti lenuk pegah maka getanyo tungku bek panjang bek panjang angan-angan. Tapi cita-cita boleh. Kalau kita panjang angan-angan, nyo gada pahala ibadah getanyo. Pakan gara-gara getanyo tungku panjang angan-angan, roh tapoh gop. Gara-gara getanyo uronyo panjang angan-angan tungku, roh getanyo uronyo deng bak jalan. Uronyan kejadian tungku yang bertua. Pat broken atanyan kejadian nan tepat mak ibanda Aceh. Uronyo kejadian broken nan tepat i Medan ni Pak uronyo tapi katruk u Aceh uronyo nan kalan uronyan kan putra retak SMP tunggu kejadian begal tunggu nan depu kah nan depu itu bit retak anak-anak darah tunggu ida tunggu pakan hana tabi ilmu agama pakan ya hana gebi ilmu agama maka anak sampai lagi nyan tapi nyo ya ga tunggu insyaallah anak nyan tunggu akan god tunggu sekalian yang dirahmati Allah maka kita nyo baik panjang angan-angan. Yang keempat, gadah pahala ibadah getanyo dengan getanyo sedikit hanya rasa malai, hana maleli. Uronyo cini kala nurinang tungku. Tapi hurinang ni luar biasa daerah gop cini kala daerah gop watanijak ni kala nurinang tanyo. Apabila rumah bak bineh jalan lagi nyo yang pah gerombro. Nyan gerombro empat bak bineh jalan. Oh tungku gepede. Anak darah rombroh bak bineh jalan jelebab hana pakai nyan tikrek ne pedu draw ne singah akan nuduk dalam neraka 70 tahun nedu tikrek ne pedu yang bukan pada mahramnya 70 tahun
akan taduk dalam neraka Allah. Apalagi uronyo cina kalan urinang hana malele tunggu. Apalagi tak kalan cok jilbab uronyo han. Berakan gubernur lenek-nek getanyo. Cara pakai jilbab gubernur cukup lagak-lagak gubernur cara pakai jilbab. Watai tak kalan anak-anak dara bak binih jalan tunggu cukup muslihat wateja. Kiban pakai jilbab urang awai, yamban kakalan kono anak dara cara pakai jilbab. Ya, cara pakai jilbab urang awai. Ya, aku pakai jilbab nyo tutup. Tapi huronyo tungku katruk urang ba anak dara huronyo pakai jilbab. Yambai pakai jilbab ha. Ya, soyunyo culok ngan taku kono. Culok ngan taku. Jati yang mengajar barmoy kula SMA. Bebe raya tong jakut raku. Bebe raya tungku nyampe hoyo lah menawai. Hoyo lah. Nyan kakak pedih aurat ayah negara. Tup adanya nyan. Kah termasuk bak mata Allah telanjang ke lah. Telanjang ke nyan puduk pada PHP lomoronyo. Hana pakai jilbab nyan kacau fala jariah ke tengok. Watai mati ke tengok. Watai mati ke. Nyan ile fala jariah yang kau pakai ikah yang hana kau pakai jilbab nyan. Tajak tak ibadah uronyo tengkuah. Tanya kalam kubu tajak ibadah dicatat maksud oleh Allah. Pakon 50 juta anak mata ikalan foto getanyo yang terpampang bak media uronyo. Maka uronyo hai anak muda, hai anak dara, yang ka foto yang ka pudu yang hana ka pakai jilbab, yang foto yang ka pudu ba HP, yang ka pakai hana ka pakai jilbab. Hapo pudu foto-foto miong betul. Nak dengar? Nak dengar? Makanya tanyo lako wajib pegah bak rumah. Tanya suami wajib pegah bak perumoh tu. Singah getanyang oleh Allah, wahai lako, nyan perumoh yang kalau ku titip bak gata nak jaga pohana, nak peturilung pohana. Roh tak pegah bak Allah, ya Allah, hana lung jaga ya Allah. Gecok tanya gemat bak janggol ya Allah Taala, langsung getik gedih dalam neraka tu. Hati-hati. Maka getanyo tungku perumoh getanyo hai tim jak berat. Hana je tak pubut ke draw tu yak jok bak tungku. Bila getanyo sanggup tak pubut ke draw tu. Hana payah yak jok bak tungku pubut ke draw. Hoi perumoh dik penoleh. Ci baca dik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kabere singah pernolom carang. Dik, singah abang cara petapuno cara-cara musuci nyan apabila getanyo carang tu nyo apabila hana jud yak jok bak tungku. Watai saah kata jok bak tungku getanyo kaglah tu ngan Allah Taala. Maka hati-hati getanyo dengan Allah Taala. Maka mak yang mertua, abi yang berbahagia, nyo ke wajib terjaga getanyo benar rasa male getanyo. Bek hana rasa male nyo apabila gadah rasa male nyo getanyo kehilangnya pahala ibadah yang getanyo pubut yang ka guna balih takhori mulut. Baro balik oronyan balik tajak umrah, oronyan balik ta'i haji, nyan gadah pahala getanyo ngan gara-gara hana male. Yang kelima, gadah lam pahala ibadah getanyo dengan gara-gara getanyo tamu putuk silaturahmi hai mak yang mutuah. Alhamdulillah bak malamnyo hai mak. Pernah takun bak ado ditanyo ado, pernah takun bak adun. Adun. Nyo matekah ke hana puja bakah, nyo mateke ke hana puja bakah, puja ka mati menua. Apalagi uronyo urang awal cini kalan mak. Lantaran kagolom itibit HP. Hana HP tajak rata rumah tanya pagi cik jak bak rumah tungku imum. Tungku imum nepo maah do salon get. Uronyo cukup gampang kah? Urinang cini kalan uronyo uroraya hana jak-jak le. Kana HP saboh, cok HP saboh cini kalan uronyo bak HP. Segala getulih minal aidin wal faidin. Getarik pantun saboh. Kiban pantong bungong mawang kemang cat uro. Support uro kemang bungong pi. Nyono mu panjang singa hai kak mulah dua tu tade plia. Getulih rayup minal aidin wal faidin. Gekirim tit ton. Gebuka HP leka amah. Bungong mawang kemang cat uro. Support uro tinga. Pakar you ade pli de cat uro raya je. Po hana bud Igoknya pi hana getun talo. Getarik lom igoknya. Bukan le sayang pucuk pisang klat. Mekilat-kilat itet le uro. Nyono mu panjang hai tingah kak munah dua tak ada go. Getulih lam minal aidin wal faidin tra gekirim. Pui pakak ada go raya po hana budi.
pakon hana li jak pakon kah dengan HP man salah tungku dengan HP han salah ada lebih ga tajak ke dia urumo dengan tajak urumo getanyo kan bagah ipuma nyong HP hana ma ya ban maka getanyo hai mak yang mertua bek lalu tat getanyo tungku tak cocok atau bak media nya nah getanyo lagi ka kebiasaan yang kali kagu purno le gure nya lagi nyan kubut ya ban yang terakhir han galah pahala ibadah getanyo tungku durhaka kepada kedua orang tua mak yang manteng nama orangnya tanyo yang manteng nama orangnya anak muda sayang ke mak na sayang ke mak ika nah tanyo mak na sayang ke mak i rumah na sayang tu kok berat sayang tu si kurung bulun hai mak ge meme getanyo dalam kandungan tapi dikala getanyo wate katuha mak tu tanyo anak muda kebiasaan cok motor sabo jak kedai bak sate yang paleh tanyo yang muda-muda du inan pajuh sate sama-sama imak i rumah tungku igo gahanale pernah gekeun bak wate malam nyan gedang bak abah pintu anu igo hanale giyubuh igo bak tanyo anu igo hanale nu hai ma hana peng long hai peng sewa juta tak pajuh ngenggop na tapi igo mak tak boleh hang ya pegah ba getanyo oh huro mak megang kini kalan tungku sedih tak mak getanyo tungku geduk bak bale gepleh Honda gop bandiwo bak rumah tungku rap iwo tungku bangga kalan kan anu gop ITG tungku cukup jai ITG tapi anu tungku ban ka sukses tinggai ideh Himalaya tinggai ideh di Jakarta tinggai anu ideh di Medan gebedah mak tanyo tungku dengan penghana tungku gejak bak getanyo gede geek motor tungku gelakai idin bak motor alerto assalamualaikum bapa alerto long mohon bak drone uronyo long hana peng ne pe long tian oh kutablang tiat anu long kai mekat inai kutablang wate truk konan putra tak keun bak mak tu truk konan gebi salam dei mak assalamualaikum ne kutu pukah ne uronyo kakaya ne tapi si anu peng muduartoh ribe anu tingah kuat belum ke si mak megang singa ni pajuh le ada ke rumah putra ikun telat neja ikun le anu na palih anu le hai na palih cukup berat palih mai dari kampung kubu berangkat ke deha ke deh uban Aceh contoh tabo watege motor truk nan telat neja ke pegah nyan anu tungku hai si kurung bulun tungku lamprut gunakan kedehkan maka ke mak tanyo takala nuronyo nu muda nyomak kita nyo hanale go na depu kabla bo sao watai wa rumah kalan mak hanai go mak tin kalan hing tiga nyan blo bo sao bek ke karah kawo yang kabla kena poh ge nyokan blo ke karah dua krek cok ke karah gekap le mak ITB darah po mate pakon perle ni mate mak tapi tanyo takalan bak wajah mak hanale go blo bo tau blo rutigo nyan puo ke mak tapak bo so be puo nyomak yang nai go me ba sate paleh tiga go duduk mak de pajuh mak pajuh nyokan i perumoh model lain kala na teh mak meno nale pajuh nale pajuh nyala ko nyo model perumoh ke graduate pada bek atung ko perumoh nak dengar nyala ko bi bek tuntung perumoh yan perumoh kredit kepu tu model perumoh model lagi yan musapu hanjut asal tanya belum ke si peh la kepeng bak perumoh le nya agam tinggi ke nya tanya uragam wate tak kerja benapeng serto ribe jo bak perumoh serto ribe nya musuh merempok peng 1 juta jo bak perumoh serto ribe pakon wate tawo singah tak lake nyan ibi le perumoh tu contoh mana de abang hanapeng ronyo hawa nak abdor ko ista jauh pakat na tajuk ikut perumoh una 4 lagi ju jo 4 nyo ana tajuk tabi dia urina
Tapi ha maka payah juk tanya perumoh nyo ku beladro nurina ngoronyo. Yang lako-lako hantam pernah juk peng malamnya untuk wak juk perumoh merempak pen 10 ribu juk 1000 ke perumoh. 10 huro tu kena pen 10 ribu. Hawati kopi kai juk le perumoh. Hamban. Maka kita nyo adul-adulun untuk wak rumah lakai maah bak mak. Yang nak kesalahan dengan mak lakai maah. Apabila kita nyo hana talakai maah, ingat adun. Bila kita nyo anak darah orangnya mantang bengih dengan mak, watai mati sehingga terkunci lidah. Watai mati sehingga terkunci lidah. 3 perkara tunggu penyebab getanyo terkunci lidah. Yang pertama, tanyo orangnya mantang membengih-bengih masabah kampung tunggu. Sabah kampung mati tamu bengih-bengih. Nyo rumah belah no, ngo rumah belah di hanagot. Ingat, nyan watai mati sehingga terkunci lidah. Yang kedua, terkunci lidah gara-gara getanyo tunggu durhaka kepada gure. Yang kelih terkunci lidah gara-gara getanyo durhaka kepada ngan mak. Hai tungku, masa mak long hanale ayah long ki bancara jak bak kuburan, jak bak kubu lakai maah ki bancara watai talakai maah nak bagah ke pemaah oleh Allah Taala, nak bagah ke pemaah le mak getanyo ka gua ba Allah. Malam Jumaat hai mak yang metuah urin syik tanyo gua. Lam sabah riwayat urin syik getanyo malam Jumaat gua hai mak. Gedang ba abah pintu rumah gehoi getanyo 3 bega gehoi. 3 bega gehoi getanyo putra gelake le urin syik getanyo 3 bega gehoi. Yang pertama gelake le mak iaitu adalah qiraah. Anu long uronyo anu yang kakak kubah long lamaipat lampare anu long uronyo anu yang kakak kubah long lalehop. Kamu doa ke long anu kiraah bacut kabi kiraah bacut anu tanyo bawa tanyan tama tajuk Al-Quran yang najud baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sabah huruf yang kita baca mak peluh pahala kadile kedih kurin syik kita nyo 2 huruf 80 kubu gemak kita nyo akan penguh kedih kubu kita nyo dengan penyebab kita nyo tak baca Al-Quran. Hai tungku long hanajud long baca surat Yasin tungku ne baca surat Qul huwallahu ahad lego. So mantang yang tem baca surat Al-Ikhlas siga ne baca bagaikan ro ne kalih ne pertama kalih ne khun Al-Quran 10 ju. Dua ge dro ne baca kalih dro ne pertama Al-Quran 20 ju. Lega ne baca Qul huwallahu ahad bagaikan dro ne kalih ne kirim siga tamatan Al-Quran kedih wa alam barzah quraisyik dro ne. Hai mak, urang syik tanyo dikala bak watenyan hana tamu doa lagi tanyo. Hana tak kirim kiraah ke mak. Urang syik getanyo getubit bak wate ka getubit gejak tungku rata jalan bak wate ka truk bak bineh jalan ibarat lagi tacok bru sabah regam hai mak tati kenan lam naliu pakan doa mukmin muslimin kena doa wate baca imnatha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Nyamban tungku gumrupah-rupah mak tanyo sayang tu cukup berat sayang tu. Yang kedua mak getanyo malam Jumaat gelake doa bak getanyo anu long uronyo anu lagi karam ngang ilaut anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim pelampung kulung anu tak kirim sikret apapun anu kulun putra apapun nyan putra pelampung nyan doa daripada anu ibaca li semayang li anu Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah Nabi ya Allah kemaklum sabah kubun daripada kubun syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah baik Nabi kepada orang syiklun sabah lubang daripada lubang neraka luhnyan irahup jaro bak muka
Imu selawat sallallahu ala Muhammad ibada mak tanyo akan senang tungku yang mutuah di alam barzah. Yang ketiga, mak tanyo gelake bak tanyo sedekah. Sedekah uronyo mak. Bila watai tajuk sedekah le tanyo benar tanit ke mak. Hai mak. Bila watai no sedekah benar nenit ke mak. Nyohana nenit ke mak. Nyandron termasuk urung durhaka ke mak. Hai. Watai no sedekah hana nenit ke mak. Contoh mana? Bila nak sedekah ke mak. Nijak bapa kecil, pak kecil ataupun tok imam nyempat semen sabosak ke mak lon. Nyempat sabosak semen ke ayah lon. Nyan getanyo han termasuk urung durhaka. Itanyo uronyo hana cara jo sedekah uronyo kok beda. Tiban cara jo sedekah watena uri yak minta sedekah contoh meno ciri kalan. Ijak kanan assalamualaikum nabi sedekah becut. Nyan ketulis Allah tengok. Kebiasaan ditanyo watai uri yak minta sedekah ciri kalan bak kedai-kedai yang mekat. Watai tu urang bak kedai sedekah uri yak minta sedekah kok lelekai. Ciri kalan orang minta uri yak minta sedekah. Assalamualaikum. Datuk orang mekat. Waalaikumsalam. Sedekah bacut. Cik ke lagu siapa? Ba orang minta sedekah you ke lagu. Napa ni? Hai. Nabiullah Ibrahim. Nang tulis Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim tak jai harta mak. Siribe boh untal, hertoh boh kameng. Ba watanya Nabiullah Ibrahim. Para malaikat kagum jak ba Allah, ya Allah, Nabi idin siat long kunut teh Nabiullah Ibrahim. Get. Bak watenya ni gobedah malaikat gejak bak Nabiullah Ibrahim. Hana gedu so nyan menyerupai kepada sidra urung Tuhan. Maka truk bak watenya gekun bak Nabiullah Ibrahim. Ibrahim suponya ata Allah. Nyane kalang Nabiullah Ibrahim watai saah getanya oleh malaikat supaya ata Allah beda tang getanya ni muda supaya motonya ata drog tamat tuan dah pinjam dia nyan supaya tangannya ata drog padahal ata mak tuan tak pinjam nyan supaya patunya patu drog padahal tangan tak pinjam tapi Nabiullah Ibrahim han gepegah supaya nyan ata Allah. Kenapa? Karena kok nyan iya ke baik sampai dengan harta kok nyan tengok mati tunggu dengan hartanya. Kaku dikala bak watenya le Nabiullah Ibrahim tunggu. Gekul le urung Tuhannya malaikat Ibrahim tapi sebagian hartanya kulung jut untuk lung hudip dino untuk berniaga di sini. Get ikut. Tapi dengan syarat cik meslawut tiga. Ha ni kala maka bawatanya Nabiullah Ibrahim tunggu malaikatnya keselawat tu subhana qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh cok di pelobo hawa tak dengar oleh Nabiullah Ibrahim cukup lagat tak suyan guyukun tiga tu hai urang tua cim selawat tiga tu subhana qudusur Rabbuna wa rabbul malaikati waruh cok 20 boh duduk hawa ketiga tu cim selawat tiga tu subhana qudusur Rabbuna wa rabbul malaikati waruh cok mandum gede kakuh mandum cok dikala watai kabehnya gekun ba nabi ba urung Tuhannya nyoilung cok nyempat talo-talo kana cok nyempat unta-unta cok nyempat kameng-kameng ilung ku ya Allah kabeh di tengah perjalanan megohoi tu Ibrahim tadang ile hai nyan talo-talo kana batakui nyo perlewu kat coy rumah ide Ibrahim long malaikat bang depu ka malaikat gebedah Nabiullah Ibrahim gedang dikala bawatai ka gedang Ibrahim nyo ku pegah bagata long tidro malaikat long hana makan dan minum kacok pulang ke di hartanya ha go pegah le urung tuha awai nyo barang kali tajuk pureh tengte tu oh nyo man hotame makan don firman Allah Ibrahim cok hartanya sebahagian publo leh publo peduk bak baitil mal
lenyan jokkan yatim bagi dan bagi kepada fakir miskin. Kaku dikala bak watenyan tungku kabeh go publo hartanya mendum peduk bak baitil mal lenyan jok bagi kepada fakir dan miskin. Nyamban tungku Nabiullah Ibrahim tungku. Bedangan gedanyo kan? Itanyo hana wateja urak minta sedekah. Assalamualaikum cok tiga kita. Terus kenan. Cikun kulhu tiga tapu men urang. Ada seandainya lagai Nabiullah Ibrahim nuku i kampung tanyo tamakmu mendum. Contoh watena urjak minta sedekah bak kedai lagi nyan. Tah sedekah bacot cikun kulhu sabo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Cok sertu. Duduk tai kulam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cok dua tu. Kun digatik hawaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cok kedai kedai. Ni tujuh. Ni tujuh kedai-kedai. Nikah orang tujuh. Anda tujuh tunggu kedai-kedai tu bangkrut tu. Tapi ada seandainya lagi Nabiullah Ibrahim tunggu nyo tunggu makmu kampung tanyo tunggu luar biasa. Maka hai mak yang mertua, abi yang berbahagia, maka kita nyo tunggu nak baik gadah pahala ibadah kita nyo bercinta kepada orang syekh kita nyo, baik durhaka kita nyo kepada mak. Cukupan cara kita nyo baik durhaka. Yang pertama, bila kita nyo mak kita nyo hanale kirim doa ke mak. Bila kita nyo hanale mak, maka kirim qiraah baca Al-Quran. Maka kita nyo baik durhaka ke orang syekh, maka kita nyo uronyo tamu sedekah bila getanya kaya-kaya insya-Allah. Bila getanya hana tak kirim doa, bila getanya hana tak sedekah, bila getanya hana tak baca qiraah, nyan getanya termasuk orang-orang durhaka. Wate sah ka durhaka, nyan amal ibadah getanya akan hilang. Ka mak yang mertuah abi yang berbahagia. Nabi Muhammad sonan mak. Halo. Nabi Muhammad sonan. Nyo cerita Nabi becut. Nabi Muhammad sonan. Muhammad, uronyo paduk boh nan Nabi kat kampung ro ni. Nan Nabi Muhammad paduk boh pana. Kok jai ciatu sabo, ubi umda. Ceritanya caro. Mama telefon umpan. Ani inang le. Uronyo yang kagak pernah le tungku imum ro ni uronyo paduk boh nan Nabi. Ciatu baga. So yang jut kubi sedekah malamnya. Kuno bagi-bagi sedekah malamnya. Peng pina ampai hai taboh tah raya. Ka cici paduk boh nan Nabi. Yang katro kuno yang kali gubernur le ku imam paduk boh nan Nabi. Beraya hai. Limang, ciato limang boh. Keno yang deranya na taboh tengok. Cik keno. Cik keno. Cik kena bagai hai orto. Kena hai kangga peti ya. Hai nyoka kena lantung kujuk malam nyok kan. Nyokan kau pegah kau tungku gak beje-beje hana nyok kena bagi sedekah malam nyok. Sertoh 50. Cik kena bagai haju. Hari gila batai tungku. Perle. Cik dengar begot. Nan Nabi Muhammad yang pertama Muhammad. Dengar begot. Yang kedua nan Nabi Muhammad Ahmad. Kata mau laulai ni. Atuk tanya. Yang kelih nan Nabi Muhammad Taha cara. Yang keput nan Nabi Muhammad Yasin. Yang kelima nan Nabi Muhammad pernah gelakap dengan Abu Pu apa kathim? Ikah golong terjaga apa kathim macam baju. Putra yang kelima Abu Qasim. Hai tungku manyo nyan Nabi Muhammad. Ahmad ngan Muhammad Taha ngan Yasin. Nyokan ni hana selawut. Contoh lu pegah. Bunuh segolom acara bunuh urus selawut. Ijak te kena Cina kalan. Islawut ke Nabi lain.
Iro ni lalu ngedum kro ni. Lalu tanya agama kacang, lalu ngerokok on kro, lalu ngerokok Marlboro. Awak selalu mai balik hendak pudra tu. Pun betul ikun. Sallallahu ala Muhammad. Sooi tanya lengkap hidung. Allahu ala Muhammad. Bak ujung. Sallallahu ala Yaqub. Putar na sooi Yaqub bunuh. Pernah ke ke bunuh le tungku imum bunuh bak lu. Wate ibaca doa wate mutalawud bunuh lagu Arab. Putar na sooi niya. Duduk alaikum salatullah. Oh kadang-kala kenyan haima. Contoh musuh azan bunuh nazan musuh bunuh cong melasah azan. Iazan ke Nabi lain jenis kalian bayazan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul. Ditanya tengah satu semua yang balik tu. Asyhadu anna Dawud. Cocok. Ana cocok maka azan ke Nabi Muhammad. Azan ke Nabi Muhammad. Hai mak. Pakan Nabi Muhammad digelar Abu Qasim. Pakan. Saya jawab. Ham tungku. Pakan Nabi Muhammad digelar Abu Qasim. Orangnya tungku cinta ke Nabi. Nan Nabi Muhammad hanajud. Nabi Muhammad pernah digelar Abu Qasim. Pakan Nabi Muhammadnya gebuh nan nan anak ke Qasim. Hai, anak Nabi paduk. Tak kau kena, paduk. 7 carang. Nampak luar carang 7. Anak darah paduk 12. Sago je paduk. 10 tungku. Nan yang jauh 25. Paduk draw anak Nabi. Ci bagah le draw kena. Adik long ci kena saat. Cepat. Si draw anak min agam dua draw. Terus bagah anak-anak Nabi. Terus bagah. Anak inang 2 draw. Cepat. Siap bagah. Hai be kai ke dia watu je tayu kena watu belasah kai. Bagah jua. Anak-anak Nabi bagah cepat. Siapa yang berani anak darah 2 draw. Cepat anak-anak Nabi. Iya masya-Allah tepuk tangan dulu. Anak kampung kubu luar biasa keberaniannya. Cepat. Atu urun Tuhan. Ma atu nyoda ni umit atu urun Tuhan tayu kena. Siap pakai ci. Ni siap kan? Siap. Peng sekena baro ni, bayo ni. Ka deng lain nu. Ka, benar mana? Ka anak darah 2 ro. Cepat. Empat yang sok jilbab punya tengok kena ju. Bagah cukup terluk pak cok kena tu. Cepat. Yang 4 serotik kena ju. Ka cepat bagah ju. Cepat. Hana. Ka nyo mentau. Siapa nama anda? Adalul Adidi. Buraya. Adalul Adidi. Ajalul Jadidi begaharon. Kuno lo ku. Konang. Azalul Azizi. Ya, putai pegah. Azalul Adidi. Ayo. Adalul Adidi. Ajarul Adidi luar biasa. Ajarul Adidi najak bud. Pak Jakbud. Inan, Pak Inan cum nasah. Pat. Likom Nasah. Pak likum nasah. Kenapa nak ibu likum nasah? Gede sampai halu je. Buka ada kena. Kak. Ajizi coba baca telefon. Kena kangi. Kapalo kamu kakod i. Ajizi coba baca doa kepada kedua orang tua. Baik kangi ngerti ji. Yang jut berdoa. Ada pobit. Kak, mampu terkait kena? Oh, kuyu. Cara, Ajizi dibaca anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, 5 orang kaya, Umi Kasum.
Fatin dadema orang kaya umi kasum. Nah dia jawab. Nah, Jatuh di kata. anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatih, Zalema orang kaya umi. Mana orang kaya? Orang kaya. Oh, buka. Kata ni, dia jino, kak kali jauh. Kak, coba adik. Adik jino dia jauh. Nah, kak coba. Siapa nama anda? Ahmad Khairul Adam. Ya, masya Allah. Coba baca anak-anak Nabi ada berapa? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Laila, Rukaya, Ummi Kasum, Fatimah. Laila, Rukaya, Ummi Kasum, Fatimah. Luar biasa, tepuk tangan untuk adik kita Gampung Kubunya. Luar biasa. Siapa nama guru anda? Tunggu Muslim. Siapa nama mama anda? Merah Uslina. Siapa nama ayah anda? Nur. Siapa nama babasi Gampung Rona? Aduh, nama babasi, ana babasi. Do mana min ana duri drone. Baik nak pegang hebat drone. Ana duri ni meter babasi kah citinyong ipai. Ipai anak mana ni? Anakku. Ah, masya Allah, kajut. Ya masya Allah, tabarakallah. Kak, nyo berarti dua kenyo tamlake ba Allah singa dro ke bejud ke ula. Singa kata bejud ke mubalek bercarang berbahagia, bejud ke anak yang soleh, anak yang megah dalam agama, anak yang taat kepada urun syik dan taat kepada guru. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar ni. Nyo 50 bagi 2. Okey. Alhamdulillah. Kem dah tiba. Kita anak bagi. Dia tak tahu ngajak kita. Ya udah, tepuk tangan dulu untuk adik kita, luar biasa. Nya ni kalian mental anak-anak kita nyo. Walau hanajut tapi mental kana. Ya, makanya Nabi Muhammad pernah gebuhnan Abu Kasim nyan gecok daripada nan anak gahai mak yang mutua. Mak anak yang ubenan wajib dabi didikan. Perno. Pakcik pegat lembah 3 go. Hana pegat lembah 3 go titun 3. Wate tahun baru Islam pegat lembah kena. Nyo amanah long pakcik butingat ni. Nyo urang inang yang katua-tua talkin manyet pernah kena mati. Bejut ke cara petalkin manyet. Ha, ataupun doa semana manyet bejut ke ino. Orangnya tengku doa semana manyet hanya leu dia. Ha, nyo retak ubenan hai mak yang mertua hana tapi ilmu ancur dia. Ancur dia pegang. Nan kalon orangnya watai pe dalam televisian orangnya. Titel pada bawah titel, bak phone titel 2 bawah, bak akhir titel 6 bawah. Nak tengok watai baca Quran. Lagi Sikratul Maut. Bang cok baca Quran no baca Quran. Pakan masa ubud hatim jakbud. Nyo retak-retak ubenan nyo tajuk ilmu agama. Nyo tajuk pada tempat pendidikan. Draw nama cukup senang ni. Tak pegah tu dalam bulan puasa. I masjid i melasah tungku imum gecok parang gecok gelawa cong melasah. Puang gelawa i tram-trom i masjid ibut. Tanya mak kebiasaan dalam bulan Ramadan tatagun buk lako nah kan nak tagun buk lako tagun musawu kan. Nyai bedah anak retak-retak bedeh yak but tungku kena ilu puntung. Bawa tanya cong melasah tungku ikalan pak syik katengun. Ikem bangun. Hai pak syik katengun. Kabere. Tungku imum. Kabere. Set deh katengun. Bere. Tu anu tak bena hidup di cakat dengar. Dengar cara but. Nyo apabila model-model lagi nyo masabah kampung tu dofa tu. Itakat dia anu model bebenan cini kalan tanya tengah tatagun bulu kelakar tu busau.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betul ikun pun. Itanya tengah goreng bu, tengah masak kuah, lako tengah langkama. Itakat dia ni bebetik benan. Wantangku warama santan wal pegat timpan wal tamamus mamus ikelengan Allah duduk ke pegawai lako ke bang ilako tengah tarik nafas teratul maut nyan nafas ke lera babah rok punggung hidup abang bangun sayang gebedah abang iya teh ada apa mata bibir bang sinyak tanyo kai but bang imlasah pa puasa broken sinyak tanyo hai tembut tapi puasanya ka Jumat ibut bang dengar yuk kakak duduk pada pak dua dengar yuk dengar bang ibut tu ilako lianu imlasah loi tarik lo bebede wantangku okey lako ui ko imlasah warama santan wal pegat timpan ni ayat sambung wal tamamus mamus gekun ni lako 45 tahun kalau kamu kawin hana ayat wattaqu waramah santan wal pegat timpan wal tamamus mamus hana gekun ba promo kacau u dua bo kacau timpan kain tat kan imna thai pa tengah ibut deu ya ne ka nyan model corak-coraknya lagi nyambut nyan pohang gelet le pa kecil mu ke kulit ni let ira ne pa kecil kulit engkau imum hau ni let nyan apabila nyo model-model lagi nyambut nyan musabah gampung tu akam rotha tu Cilaka teman tabuh kampung apabila model-model maka hai mak yang mutua ya jo anu buat tempat pendidikan supaya getanyo singa anunyo singa hak akan jud anu durhaka kepada getanyo baik sampai singa anu nyan itumpang keing singa mak hai mak itumpang keing watu singa naya ni wata saah tayu blo makanan anu tiap blo saat cakap kelung mak mudah jak kro ni nyamban tungku hanayum getanyo maka puturilah ilmu agama maka ukhrok kiamat tengok tidak akan tergeser telapak kaki kita sebelum Allah menanyakan kepada kita 4 perkara. Pertama, Allah akan getanyang tentang umur bak getanyang ho damai muda ho kami umur yo ho me umur yo ka ma ho nu me umur yo anak gadis ho nu me umur yo loh bak kaca dang bak kaca yo long kana umur 15 tahun long kana umur 25 tahun long uronyo kana umur 20 tahun long uronyo kana umur 60 tahun long uronyo kana umur 62 tahun titon tu ho uronyo kume umur long pu lalo uronyo bak diskotik uronyo lalo anak muda uronyo main PUBG pakne pamai ipekem ni ina dalam HP uronyo duk bak kedai kopi ikut lene Cina kagu tu bak kaki ne nak le kujo ikem lene ikut lene Cina nyan bek kagu tu bak punggung ne nak le kujo ikem lom ne ikut lene bek kagu tu bak punggung kagu tu bak ule ne ikut tu lene muda bayo tu super wing itu orangnya kananan lo putana ne cepo cepo ronyo kanalom. Yang 200 cepo ro ni mak. Nah yang kaya yang mencip ronyo. Tapi anak muda ini hana yang mencip yang pak hidup ikut lu. Kau muda. Okey.
Anak muda ini pakai si anak menchip. Anak muda daerah gop ide, kau. Nak ujar lalu payo Australia. Anak muda ini saleh tat. Luar biasa saleh ini awak pulau chip lu. Agen ini, nak agen ini. Hana, yang ketanya singo umu ketanya kemanakah engkau pergi? Malaikat maut tidak akan pernah diam. Tip-tip uroh dicatat amalan ketanya mak. Sehingga ketanya oleh Allah. Maka hantar geser telapak kaki ketanya sebelum Allah menanyakan umur kita. Apabila umur ketanya hai mak, bak malamnya nejak bet kena. Nyo termasuk betit. Saboh langkah anak muda. Drone langkah nejak bak dawah. Bagaikan drone kalih nak kunjungi seribu drone urung mati. Nalih pala. Yang kedua hai mak, nu bedah drone di rumah dengan penuh keikhlasan nejak nak dengar dakwah, neduk lam umbul lagi nyan. Bagaikan drone kalih nu semayang sunat seribu rakaat. Nalih pala. Cukup jai pala. Maka mak yang mutuah papat na pengajian bedah jak. Saboh uruf tak dengar nyan pepluh kagebi fahala oleh Allah Ta'ala. Maka singgah katanya umunyan akan sia-sia gebila Allah pakan karena umunyan tak pakai bak tempat kebaji, bak tempat kebajikan. Yang kedua, yang akan tidak tergeser telapak kaki akhir kiamat singgah sebelum Allah menanyakan pada katanya masa muda kita, kemanakah engkau pergunakan masa mudamu? Anak darah long tengah muda, kemanakah pergunakan masa muda orangnya? Tanya anak muda, kemanakah pergunakan masa muda? Pulalo bak majlis taklim, pulalo orangnya bak kedai kopi, pulalo dah hana tatem dah jabut, mau tatem hana tatem semayang, han tatem tungku tak purno gop bila kedai kana ilmu terbacut. Tengok anak muda, kajet tazan purno go, han tatem tak purno gop. Lalu tu nyan getanya masa mudanya akan getanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan tergeser telapak kaki akhir kiamat sebelum menanyakan Allah Taala harta. Ho neme harta. Alhamdulillah, mak bak malamnya draw ni mak itik belati buno mak. 2 bulan yang kan kebah tapi bak malamnya ro darah. Singa itik belatinya akan gebalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyo anak muda. Oronyo anak muda, napeng turonyo tablo saboh kameng. Tasi rame-rame no tapuruh darah nyan singa akan saksi Allah akan gebalah kameng. Tanya mak walau manok tinggi-tinggi bunolong perah manok potong nyan singa manok potong nyan akan gebalah pakan karena dia cinta tu kepada Nabi maka hartanya singa akan getanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hartanya getanya tak pergunakan bak jalan Allah maka harta getanya akan selamat singa. Yang keempat, han tergeser telapak kaki kita nyo akhir kiamat sebelum Allah menanyakan tentang ilmu kita nyo yang gure-gure ilmu yang kagebi Allah horonyo puta pusat gop lang ampung ilmu yang kagebi Allah horonyo puta salah gop lang ampung nyan ilmu nyan akan getanyong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila getanyong na ilmu tema insyaallah tapurno majlis taklim tahoy ibu-ibu tapubut majlis taklim ini sehingga tanyong akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai mak nak mendapat keberkahan daripada gure getanyong mena put macam habis tahu nak mendapat keberkahan gure tanyong benar put macam. Yang pertama getanya bertaat kepada gure, bercinta kepada gure. Yang pertama bercinta kepada gua. Jawab. Yang pertama nak mendapat keberkahan daripada gure getanya bercinta kepada gua. Gure piban tungku cinta merempak tungku imum tanya urinang benakeun I love you tungku imum kan. Makna cinta bertingat kepada gure. Kibantingan berdoa kepada gure. Dikala leung ni semayang nu berdoa kepada gure. Ya Allah, Nabi gure leung berberkah umur. Nabi gure leung berberkah rezeki. Dengan getanyo tamu doa kepada gure, nyan supaya getanyo nak metamah to, nak mengikat ate dengan gure. Bila getanyo kamu ikat ate dengan gure, insya-Allah getanyo mendapat ilmu. Yang kedua, tanyo iku gure benar ada bek toh huntut iku gure.
Nyokan jak ikut gureh yang paling lo muronyo ikut gureh i selfie ke gureh. Gureh tengah kejak bak kedai tu kita mau jo anak darah pak tungku. Bak bineh kerupuk i pedang gureh selfie dang. Ha i foto man tungku pe bas po ilek le bang dolah mantap. Nyan hana adab pitanyo benar adab ikut gureh. Dikala gureh wates ah kita menglang kedai. Bah menan gureh jak ilai kira. Tanya tak jak ilai ke ente gureh. Assalamualaikum gureh. Ha ini tak jak ju kan. Nyan mendapat keberkahan. Bila getanyo kan mendapat keberkahan, Allah Taala akan gubi kepada getanyo put macam. Yang pertama, getanyo dengan sebab getanyo tak cinta kepada gureh, dengan cinta khidmat kepada gureh, getanyo akan gubi oleh Allah Taala. Yang pertama mendapat ilmu. Yang kedua, gebi pangkat. Yang kelima, gebi wibawa. Yang kelima, gebi daraba. Rabaru oleh Allah Taala cini kalau urung malin-malin. Oh tari-tari perumuh lagi hang orang pegah bi. Pakan cemat kepada gureh. Maka anak muda mesti tengok cok tah jauh daya. Berkhidmat kepada gureh. Alhamdulillah. Bila getanyo mak yang mertua, abi yang berbahagia. Singkat cerita lu pegah, nyo kaitunyo jumpoh setengah 12. Inti daripada lung nuk pegah bak drone haifah. Yang pertama, ubena harta drone yang kaluh nu sumbang bak jalan Allah, maka ni jaga begot. Nyo hartanyo drone buno. Tanyo anak muda, kaluh taruh rah ronyo tak pegat panggung. Tanyo buno anak muda, kaluh tak komentar. Tanyo anak muda, tak ikat talo bunuh mati lampu itibit roh ne. Itibit roh nyan. Ne ucong je cong bak pisang je bunuh. Ne ploh lampu nyan. Drone mak ne peh alat. Tanyo pa kecil, ne pakat tungku yang pajuh bu kedai bak rumah bunuh. Tanyo yang tua-tua, taleng tika dan tatato kursi bunuh. Nyan singah drone akan mesapat ngon urang syuhada. Drone singah akan mesapat ngon urang salihin. Tempat drone wayakunu fi jannatin naim, dalam syurga jannatin naim. Amin amin ya rabbal alamin. Mak yang mertuah, abi yang berbahagia, adun-adun lon nyolo lake maah berayo dat. Apabila bak malam nyo hana truk long penghun hun urung drone nyolo lake maah. Kadang-kala buno kana preh-preh lagu nyo bak long hana lagu. Kadang-kala hai mak yang mertuah bak nak jak bak dakwah nak lucu nyolo lake maah berayo dat. Bukan pemaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.